إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثك أمير المؤمنين قال قبل فاوى الإمام البخاري رحمه الله قال فان ليوا فاوى الأدب المفرد के मी हदीस फतुके मजली है कंगुरिया बेफुन वस मरहबा मीडिया दरुसगा अगन में बानी आलुना गुलम हुरी बाबतो के तेरे बाय बाबता ذكره كفا ميفتاga miyaduge mi daruska inshallah alunge abehegatu bifatuga iswa babuta nime midia haftaga mata midia daruska agun men wani alun ei enage sahibu miha ge kantatta belhettu mattaka hawaluwe huri amana teriyekkan belhettun teriyekkan ena yametuga suwali kurevenekan enage alo enage sahibu miha kantattan ena hawale fawa kantaka meduga qiyamat doga suwale venekan bayan kurevunu baba aharmen eduhu gawani kiyafa egetere en hadith zikru kurevi fawani medu arun fashane mi babu ga gens fawa devan hadith mi hadith wasfulu riwa korwa wani عبد الله بن سعد مولى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم के अभी खबर عائشة رضي الله عنها के मौला عبد الله بن سعد निकले के फान और रिवा करपनी विदाल वनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अबू हुरैरा रضي الله عنه विदाल वनी को तिमन कले फान अडवेसवी में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु विदाल वनी को तिमन कले फान अडवेसवी में अल अब्दु इदा अताअ सय्यिदहु फक़द अताअ अल्लाह आलु मीहा एना गे साहिब मीहा या कियमम वेज्जे कमुगा वानमा फहे एना अल्लाह कियमन तेरे वेज्जे व इदा असा सय्यिदहु फक़द असा अल्लाह अज़्ज़ वजल अदि एना गे साहिब मीहा या नुकियमन तेरे वेज्जे कमुगा वानमा एना अल्लाह नुकियमन तेरे वेज्जे कुरिगस बननु फदान आलुंगे मच्चा वाजिब वगे मा कमें एना गे साहिब मीहा या कियमन तेरे कंग अदा कर एना गे मच्चा तकलीफ जस्साफा वा कंकं कुरुं एई आलु मीहा गे मच्चा वाजिब वगे मा कमें अभी एना मुले मीहा की इस्लामी शरीयत का आलु मीहा विज्जम अलग विज्जकम का वना सय्यद मीहा के न तो साहिब मीहा के मीहिं एना की एना या एना के हुन्ना ने बिस्मिल्लाह मुदल सुरिहा इचकी एना साहिब मीहा के बेल मुदश को हुन्ना इच साहिब मीहा एना बलहट जेना बहा कुतकिन हुरे एमी अल्लाह सुब्हानहु व तआला एना या दसवफ व तकलीफ एना के साहिब मीहा की मंतिरु एहम एना के साहिब मिहा कियमन तेरे उम्मेस्वनी अल्लाह कियमन तेरे मुगे तेरे एमे मिहा मी असरुगा मी ऐसवनी सय्यद मिहा कियम वा मिहा एना अल्लाह कियमन तेरे जे सबकी अल्लाह ताला एना गुता अमर कुरबाफ मीते कुरेगा जिक्र कुरवन फदम अलकु फिलाफिकम गावानमा एना के नमाज इस कबूल नुकुरवाने कमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबाफाने अलकु एना साहिब मिहा वका फिलाफिकम गावानमा एना के नमाज अल्लाह ताला कबूल नुकुरवान एमा एना के साहिब मिहा कियमन तेरे मकी अलकमे ए अल्लाह वेवे कियमन तेरे कमे एना सय्यद मिहा कियमन तेरे वुम ए अल्लाह कियमन तेरे वुम हम कमी असर का इसमनी अदि ए साहिब मिहा नुकियमन तेरे मकी ना फाफ वे रिकवा कमक वाती वेगे एना अल्लाह उरदुम गे तेरे कमे यारा गनेवनी साहिब मिहा नुकियमन तेरे वेज कमका वाना आदिन अल इमाम अल बुखारी मी अलुन्ना गुणुम हरि बाबतन निम्मवा कियमन तेरुमा आलोंगे कंतत्ता निम्मालुंगे बाब देतिन बाबे गेन्नवा दिफहुम वसे बालोंगे कंतका गोलुं हुरी एगोतुम मी बाबु के कदे फान मी गेन्नवनी बाबु मन अहब्ब अन यकून अब्दन मीहा एना अलकल लोबि कुरुं नंगे बाब अलग्गी गोतुगा रुमल लोबि कुरुं नंगे बाब मी तर्जमा नुवता मी बाबु गेनमुगे बेनुमकी मुरादकी मी आलु मीहा के माइकम बया को
alu miha ena ge sayyidu miha ya note ena ge sahibu miha ya kiyamantari vejjiya ena huri sawaba dharma ge mativeri kam bayan kore mattaka al imam al bukhari mitanga mi gennawa fa mi wani mi basula al imam al bukhari mi babu ge gennawa fa mi wani abu hurairah radhiyallahu anhu ge arihan riwayat ge riwayat ke kalefana vidal wani rasulullah hadis kuraviye al abdul muslimu alu miha माने कि हम मीहे के बेलम के दशगावा अलग के गोतुका हुरी मुस्लिम मीहा इदा अद्दा हक़ अल्लाह ताला के हक़ को ना अद्दा को फिकम गावाना व हक़ सय्यिदहु अदि एना के वेरी मीहा साहिब मीहा के हक़ अदा को फियामु लहु अजरान एना दे अजर होते मीहा इसमें कोरे को इसमें हिंगज्जे mitanga nugutaya ki den abu hurairah radhiyallahu anhu vidalwa basule kalifan vidalwani walladhi nafsu abi hurairah biyadihi abu hurairah radhiyallahu anhu nafsu fulu ifaratig epuluga wa farain allah subhanahu wa ta'ala gamdi wa qafabuname lawla al jihad fi sabilillah allahumma gaha gurama kurum nuwanama wal hajj nuwanama wa birru ummi aditi mannage mammaya heukum hitun nuwanama la ahbabtu an amuta mamluka aharen lobi kuri mohe aharen alege gotuga huri marvuma e sahabi bekalum heu kantattakan hunna forini alege gotuga behureves allah hazratun darajayum fulenya e goten e bekalum beenu masale inate alege gotugas e allah hazratuga daraju fule kametta hem vejjati mannamen beenu e sahabi bekalum huri ha sahabi bekalum mifada eta asar awgun menna miharwes baddal be hingajje migota sahabi bekalum hiyukamakan rasulullah sallallahu alaihi wasallam baharu alafikam gawanama ekamakan ebekalum dahweti wambar ege tere himene kamemmi abu hurairah radhiyallahu anhu ekama dahweti wale bodkamun ifadem vidalefa miwani mitan amibe hajjuge wahage abu hurairah radhiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hayat kologa hajju efabe mitan hajjuge murad ki hem bima sunnen hajj emme fortama muslimu alakuwa hajj ki enage macca wajib fawa hajjatul islam kamuge hajj islam dinuge islam kamuge faradataga terega himene kantattaga tere himene kamen allah ge kolan hajjun ei komme mihege macca wajibugen wa kamen ei beenum wima kollafa beenun noima nokura onna kamen non ei ki kuladana kan libijjenama komme miheka wajibuan waragina far hajjuge alakamaga waragina mihun fasiha kolla kamen ei hajj ki ei kuladana wima kuranje kam rangalo ekama kala kuladana kan libunasres e hoda kavs nole ekamu ei ahunne ei islam kamge rukunen ei islam din binaya famani fas kamegge macca ege teren islam din ege macca binaya fawa aslu fas kantawge terege himene kamen ei gefla gos hajjum masakke koggen dari hodagen duwahum vikas ena e fardu ada kuran jehena na ada anukura hidegga ena kibain e farde nukende e farde ena kibain nukende ehma mitanga mi al imam al bukhari dikur kuraba famiwani abu hurairah ga mi bas fuluga sunnen hajjuga wa abu hurairah radhiyallahu anhu istisna mi kurawwane mihiri sababutaka hore halaki gotuga numan kalege faana ben nuwasawa ki nunnama alaki gotuga maromal lobi kurame ajur hodu mattaka esawaki alaki gotuga vejjikamuga wanama allah ge mawga jihad kurum urasselida verimiha huddeya enak sahib miha furihama huddanu libene senaka jihad kan nonikume ben enak mamme ek hidume kuraka ena waguten nuwan ena alaka vejjikamuga wanam ehma mihiri sababutaka hore timan kaleg faano mikan tattan nama alaka vumavs lobi kurevvi muhe aden al imam al bukhari gennawa fani mi alunna golon hori bab toge tere wara muhim babe emihunna muamala kurumuga e basta peenam kurumuga gengulen je adabta ka golon hori bab teke vidalwani babun la yaqulu abdi timannage alaye kiya govum mana kuraviganwa kam nangane munuba nubune vene aharinga alaye evs miha kadimach mikan nangat nangane munu ba mi huddavaganwa kamenno evs miha ka evs ana everhema alekkam ga sadi enum mihun ali amdumma aula kambono ana miha diman etimannage alaye annade noni timannage alaye ki aina muamalat kurum huddavaganwa kame non ei enage gastuga oti ei
ilahuge alwetikamuge teriyan ena gendiyum nu kamuga vesves efada lafzu tagaki islam din mana kurabba fawa kamen ei maliku miha nota veri miha ge mana gaves efada basta beenun kurun islam dinuga mana kurabba fani esawbaki ei allah subhanahu wa ta'ala ya onnen jehe ada kuran jehe adab taka khilaf kamen ei aharamenge veri rabbaki allah ta'ala aharamen emmennaki ilahuge alum ehem vi islam dinuga mana kurabba fawa kamen ei mifada basta beenun kurun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadagati huriha rasul bekalum Allah subhanahu wa ta'ala fono bi tauhidage Allah ta'ala ikkawanta kurma gowalo walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut niman ilah komme ummatakan evs ummate istisna kurabba komme ummataka rasulaku fono vime e rasulun gowale vumattaka hama ikani Allah an alukan kurma adi Allah fe wa alukan ve huriha taghutun kafaru ehem islam din adi huriha rasul be kalunge magando dawwat ki tauhid ge dawwat islam din aiswani tauhid agen tauhid himaye kurmaage ehem tauhida fushwara faane komme dariya islam dinuga bandu kurabafe buneve bas kamugaves buneve bas kamugaves kureve kamek kamugaves ehem babuge dashun aslu mitaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana kurabba fani bismiha ko anem miha timannage alaye kiyafa gohum uriha emnaki allah ge alum amaikane allah subhanahu wa taala ge alum kamuga wati mitaga imam al-bukhari rahimahullah gennawa fani abu hurairah radhiyallahu anhu gen riwayat kalefan bidal bani nabiy sallallahu alaihi wasallam arihu nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith kurabiye la yakul ahadukum abdi tibami kura ekakus nubunashe timannage alaye mifade nugowash amati timannage anghin alaye nugowash kullukum abidullah tibami kura komme mihaki allah ge alake wa kullu nisaukum ima'ullah adi tibami kura komme anghinaki allah ge anghin alake mihun ge alanne none وليقول تبامن بنا كم قوانا بناشه وليقول بناشه غلامي تمنّك كجاي جاريتي تمنّك جاريا وفتاة تمنّك زواناي وفتاتي تمنّك زوان هناي مفدا عبارات بناشه على كيافا نغواش على كيافا نغواش امتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى بيان قربا فمن افس من حديث وصفون اللي بيوار مهم فائده مي aslu alum islam dina bagen gole kuri zaman ge bohri alum rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis basfurtan aiswa iruga alum e bagen gole emihun ge belem ge dashuga ewa mihun naki sahib mihun ge nisbatun namane mihun naki aslu alum ehen nama emihun nan efade muamalat nukurave ne rasulullah sallallahu hadis kurban kive mi bastaka ki bas by faruga mi lafsuta lafsu kofa demana naga fatimanna astu murad mi kuri mi kamen none nigotakan nubuna wen islam dinu ga mi hitan eri wahkatake dakkafa timanna gastu mi kuri hen none mana ge none islam dinu ga efade mana nege ha lafsutake beenu kurum soddenwa he by far war gina mi hunna wagutake islam dinna malama ekko islam dinu ga kadaru kuda kurumattaka ule mi hum beenu kurana by lafsuta egen demana dehewa mi hum ena ekamage masala jessima mi hum ekamage wahka dakkam fishima dembunani timanna ma aswe mana ga bunechchino islam dinuga efada komme lafze bunun komme mana iggaviaswani hudda nukurava hudda nukura e wage mena mana egutun komme mana ikkurkam gaves efada lafze mi abdi demana dehavi kam gaves hudda nuane beenun kurme migotakash mitanga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuravani kullukum abidullah tibam kur komme mi ke allah ga alake mitanga muradaki khassa ubudiyat allah ga aluetikam nistakum ilaha wa aluetikam behena debeyaka ilaha khassa alumaki ilaha kiyamanteriwa alum ilaha iman bi alum aam upatunna huriha annaki wis ilahuge alum kiyatu qur'an ga allah taala wahi kurabba fani in kullu man fis samawati wal ardi illa ati arrahmani abda urtaka bimuga wa komme mi hakiwes komme echkiwes komme echwes rahman wanta ilaha ga hadatan annane alagge gotuga ei gaskahage kamga wes komme echkam gas ei allah ge ale aam managa khas managa allah ga alunaki ilaha kiyaman teri wafawa alutakum ehwa mi
fadain muamalat kurun ei kafarakam gaves mu'minakam gaves alaka dimala ei timannage alaye mi fadain nubuneven esawbaki haramen emmenna kis Allahu gaal ehem wegem hitamaage wagutuga kura duaage gutuga sallallahu alaihi wasallam gannawa debba fa duaage bismi annani Allahumma inni abduka ya Allah amakashuru miyalaki ibailahu gaalake wabnu abdika adi ibailahu alake alakime adi ibailahu alake alakime ibnu amatika adi ibailahu anhin alake dariyakime timenneki nasiyati biadik timannage nikkuri wani ibailahu huriha kam timannage milku wegem wani ema aharben emmennaki ilaahuge alum ilaaha aluwati ba faraitake evves kalimayakun evves lafzakum ilaaha mistakun eva aluwatikan ehim maanayakan ehim farataka amburalum huddabegen nuwakam mitanga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis quraba famani de mitanga bayan kore famiwa bay lafzuta gulami haringi kujjaye jariyati haringi jariyaye fata zuwana haringi zuwana mifada bastakaki hamayekane alonnam hassa bastakenno mi aamu bastake enu magamtakes beenum puravedan adi mi hadis wasfulon haramenna libe ane faida eki kame nahi kuraf koffikamu gawana mi wenem kama ki mana kame kamu ga bonefkamu gawana me kamu ge rangalo ge munkarat bayan kuron fo e munkarat kamu gawana ma ege rangalo ge bune dem wane rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani mitanga tebami hum la taqulu abdi tebami no bunashe atimannage alaye mehen noko ashe den efo ekale fana unganna adepani bune vedana bay kalimata timannage zuwana timannage jariya mifadai bune vedana badaleke gotuga ege rangalo bayan korwa fe hama kitu qur'an allah taala hi korwa fe mifadai hama la taqulu ra'ina wa qulu anzurna tibami ra'ina ya rasulan mukhatabukum qurbash ekam tibami bonan jabuna anzurna emana kame mana ko fiyamu ege rangalo goy bayan ko dunuma ki ei kiyawa debba faraitakun rabbul samal kam den gihene kame kam mi hadis wasfulon ege gende aden efo gal imam al bukhari hama mikama gay qura ituru ehem baabe gennawa fani kuriga islami dia baabu gami ai la yaqul nubuna she abdi harangala dem yenna baabu gami nani babun hal yaqulu sayyidi bunavitane heyye suwal kura sigain geneswami wani suwal kurave sigain geneswami wani babus buna vidana heyye aharinge sayyide kuriga ai sayyidu miha alumiha adwa mukhatab ko faharinge alaye nubunash nafi nahi kofa devana babu gam yannani jehigen anna babu gam yannani alumihege nisbatun enage sayyidu miha ya buna vidana heyye sayyidiye aharinge sayyidu miha mifadem buna vidana heyye migotun suwaluge sigain genesfami wani al-imam al-bukhari ge fiqhu negene kale faanu ge tarjamai note kale faanu babu genna gotum ilmerenge meduga tafsil wa masalen sayyidiye kya fa e harange sayyidu miha kya fa alo miha ko sayyidu miha govidan he sayyidu enam beenum ko gen ilmer mi tafsil kurabba goe hale bisboy manakurge ma hale bisboy ema tafsil o titi begen الإمام البخاري متاعه بدال فمني باب هل يقول سيدي بنودانه سيدي إكما كوري باب جاي لا يقول نبنوينه عبدي هرنجالاك إمي كان التفصيل إبس ميه كه نبنوين هذين مي باب جا سيد के मान असलो आरवी बहुगा एबा पूरे वे एम मातिवेरी फरा सय्यद के मुराद की असलो एक एम असलो मान बलाफ कम गमाना मा एम मातिवेरी एम शरफ वेरी फरा मी कोता मी मानागा अल्लाह सुब्हानहु व तआला मेनुवी मी लफ्ज़ हुद्दैन वाना एनु गोता कशे मी लफ्ज़ हुद्दैन वाना मी मानागा मेनु मी मानागा नमा अल्लाह मेनुवी नमा बस आम मानागा सय्यद बेनु कुरवे वेरी मिहा बस रईस मिहा बस तंतनो के वेरी नबस मलिकुन नबस रस कलो नबस सय्यद मी लफ्ज़ बेनु कुरवे आम मानागा एकम एम फुरी हम वेरी कम के मानागा कम वेरी एक हैसियत सय्यद मी लफ्ज़ बेनु कुरवे हिं कम बाणमा इन वेरी हुद्द कुरवा बस इमानागा बेनु कुरु
مثال الإمام البخاري قال نواف من أبو هريرة رضي الله عنه جاره رواية كليفان بداروني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيه لا يقولن أحدكم تبامهم كريك بس نبناهش كمه عبدي أهرنج على وأمتي هرنج أنهن على ولا يقولن المملوك ربي إبس علىك نبناهش أنا صاحب ميها ربي أهرنج ربي هرنج ربي مهن نبناهش وربتي هرنج أنهن ربي مهن نبناهش وليقل بنيام بناشه صاحب ميها أنا قالوا ميها بنيام بناشه فتاة تمنى جزواناي فتاة تمنى جزوان هنا وسيدي نوت قالوا ميها أنا صاحب ميها بناكم كبناشه هرنج سيد ميها وسيدتي هرنج أنهن سيد ميها كلكم مملوك تبامهم إمن نكيبس علمني الله كحضرتك تبامهم كل إمن نكيبس علمني الله كحضرتك والرب الله عز وجل أد ربك همايكني الله سبحانه وتعالى متاجا الإمام البخاري مباب جنوافا مبني الرب ملفظ بين كرمكي هدك من نونكم علم إفس علىك سيد أرو ميها بينك سيد ميها إفس سيد ميها إفس نبنا بينه هرنج ربك يا فنبو بينه سببكي سيد ميها سيد ميها بس أدي ألو ميها كي بس الله سبحانه وتعالى تكليف السوافة وفرات تكليف السوافة كم فراتك أي الله عليه الله عليه هين بس فراتك على كشيء ميها كو نوانه بس ميها كفيريا كن نوانه هنا ربك نسبة جاي هم وجن رب ملفظه بير من نكره بينه إفس مكلفة كشيء إفس مكلفة كشيء مي لفظ بين من نكره بين نمامس تكليف جيفا نوا اتستن نسبة كوفا إبه هوريا إسفا رب مثالك رب البيت جيج بري فراي بيت جيج كي تكليف جيفا وايتش إكي بس تكليف إنه إكي كنا فرانا بس سنة إيشن हमें बता रब्बुल इबिल रब्बुल माल वेरी यागे माना गा रब्बु लफ्ज़ बेन कुर विदाने तकलीफ जो है कि नुआ इत्तिस नममस एव्वस तकलीफ जो है फगम वाफरात का निस्बत नुकुर बेन रब्बे रब्बे मितागा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कुर बाफने रब्बु लफ्ज़ बेन कुरो बदल गा बेन कुर विदाने सय्यदी आहरंगे सय्यद मीहाय एव्वस मखलूक का बेन में नुकुर बेन दिन रब बेनुं कुरुम मनावेगें वा देहालतिं इल्मेरिं बयान कुरवा फेगतेरें एक गोतकी अलिफ्लाम बेनुं कोगें अर्रब मिगोता बेनु कुरबेन एव्वसालति हम एगोता मखलूककुं तकलीफ जेहगें वा मखलूकका निस्बत को वेस रब मिलफ्ज़ु बेनु में नुकुरबेन एव मितागा वेस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कुरवा फनी तौहीदुगे हिमायतट्टका मिफद लफ्ज़ु तबेनु कुरुं الله سبحانه وتعالى وريا رسول بيكلم إذا وتكاجن التوحيد الله يكون ذكرهم التوحيد التوحيد جه حماية التكا مناكر فوا لفظة بينهم كرن مناوجن وا لفظة متانغا أيسون مني رب ملفظ أرتكنا بينهم كرن دين الإمام البخاري نبابه إترو حديث بس ولا متاجن نوافه متطرف جاني رواية كليفان بدال من قال أبي تمن كليفان كبابا بدال بيه انطلقت في وفد بني عامر بنو عامر وفد كنت منا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاريها بداغتي में وفد के गोतुगा إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هندوغا ابيهم وفد के ميهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطب को فدنوا في أنت سيدنا कले गफाना की हरमिंगे सय्यदे वेरिया कले गफाना की हरमिंगे सय्यदे قال هندوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربه السيد الله سيدك الله سيدك الله افدين بين نكراشة من كليفا كوريجا اسمه فدين اصل سيدك اصل دمانه يبوه فرتم معنى كي ام متي درجه ديوي معنى اي ام متي بري ام ما فراي ام متي بري فراي اي لفظ ايغوتا بين كربن الله سبحانه وتعالى فيه نمس كوري حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد دي رب بين كرن بدل بسيد بين كرن متانغ متي منايف اهم بيجي المر بدال وني تفصيل مي گئی بوته اهم الامام البخاري باب فتوا فني هل يقال سيدي بني ودان هي سيدي
timannage sahib mihadi timannage sayyid mihaya mifadem buna vidana he alo mihaka ege tafsil wati ema mita rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad devvi kiuma veriyege haysiyatun egota vermiha mukhatab kurvidana namames rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuri gasbun fadaim tauhiduge in himaya kurumattaka mita gaves nuba magakum mistakum goswanati hadis wasfuluge den huri ba adu woni megen tibe folna ege muradaki ekam mana ko famwani misababa hurikan tauhid himaya kurumattaka ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani as-sayyidu allah sayyidaki allah kuri gasbun fade demana enu mana gasbun kit qur'an gas allah taala wahi kurabafani wa alfa ya sayyidaha ladal bab fi abmiha firmiha ඒනාගේ මෙහර යූසුෆ් සූරතු ගම යන්නනි අසීස් ඒනාගේ අන්හෙනුම් වඅල්ෆා සය්යිදහා ලදල් බාබ හිදුගා ඒනාගේ සය්යිදු මිහා මානක ෆිරිමිහා හොරි දොර කුරිමතිගේ සය්යිදු මි ලෆ්සු බේනු කුරෙෆනි ෆිරිමිහා කි කියමන් තරිවන් ජෙහි ෆරා අබි මිහා එම සය්යිදු ලෆ්සු මිතා බේනු කුරෙෆනි වනි ෆිරිමිහා ය අබි මිහාගේ නිස්බතුන් ඒනකි සය්යිදකේ ඒනා කියමන් තරිවන් ජෙහි ෆරාත එම එමානාගා බේනු කුරෙවිදා نمس رسول الله صلى الله عليه وسلم متى مناك ربا فموني كوريغا اسبنا ونفداين السيد الله تعالى مراد كوري فوني هريها مايكمكا هريها هيوكم الجماعه فوانا ميكي غوتوغا نم بين كوروم السيد مي الله سبحانه وتعالى نم فلتو كترغ هيمنه نم رسول الله سبحانه وتعالى اسم فلتو كترغ هيمنه اسم فلن السيد مي نم فلكي مي نم فلكي مي එම්මාන වරගින මාන හිමනේ නම් ෆුල්තකෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ නම් ෆුල්ත ඉලාහල් ලිබෝඩිගෙන් වේ ඉස්ම ෆුල්තක සිෆා ෆුල්තකේ වලිල්ලාහිල් අස්මාඋල් හුස්නා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලිබෝඩිගෙන් වේ රිවිතුගෙන් වා නම් ෆුල්තකේ එගොතුන් ඉලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ නම් ෆුල්ත බෙහෙ මාන කුරුම බලායර දෙබේක එබ්බේකි ඒ නම් ෆුලකුම් එම්මේ මානෙ නෝනි නොනගේ කහල නන්න මිසාලකම් අස්-සමීඅ අස්සා වඩගෙනවා ඉලාහ ඉතුරු මානෙන් ඒකු නාන්න අස්සා වඩගෙනවා ඉලාහ අල් බසීර් බල්ලව වඩගෙනවා ඉලාහ ඉතුරු මානෙන් නාන්න එනම අස්-සය්යිදු අල් මජීද් සුල් ජලාල් අල් හම්ද් අස්-සමද් මිෆදා නම් ෆුල්තක කීමි එම්මානේ වරගෙන මාන දේහවා නම් ෆුල්ත එගොතුන් සය්යිදුගේ මානේ කී අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ නම් ෆුල්තක බලාකම් ගාවා නම ඒ කංකං තත්බීර් කුරබ්බවා කංකම් බලහට්ටවා සූරජස්සවා එම්මෙ මතිවරි වෙගම්වා ෆරායි නොත එම්මෙ මතිවරි වෙගම්වා රස්කලාගේ එමානතකුගා අස්-සය්යිදු ඉලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මෙනම් ෆොලෝ ඉලාහ් නිස්බෙක් කුරවේරුගා මි බේනුම් කුරවෙනි හැම රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරාන අස්-සය්යිදු අල්ලාහ් අස්-සය්යිදකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා قالوا اهدغا مستكن دنما فيه افضلنا فضلا أفضلنا فضلا كلي غفانا كي تمام بيكلم ترين تمام من ترين إم ما بيكله إهم بيجنا هرم من نفس بينهم كوري وأعظمنا طولا أدي إم ما تبير بيجنا وافراتي إهم بيجنا تمام من بس بينهم كوري إهدو رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني قال قولوا بقولكم تبامهم عامكم بينكم ولا بس تتمن كلفانا ده تربينهم كراش تكليفنا جساش تمن كلفانا ما تبير كرموجا تمن كلفانا إزت دينموجا ما تبامهم تكليفنا جهة منبرو نوتا عامكم بينكم ولا منبرو بينكم جن تمن كلفانا ما تبير كرم اللفظ تبينكم جن قلنا هداش تمن عامكم بينكم ولا لفظ تبينكم كراش رسول الله مفدا رسول تبينكم كراش سبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب بودا إكليه فانو فار وداعين هنبي كامين أي إكليه فانا ما تبير كروم جسمهم أمته جميعهم مغفرة دارتي إكليه فانا ورب بودا فار وداعين هنبي كامين إكليه فانو كي أساو بيكلون زمانهم فيشين أما بس إكليه فانا ورب فار فوا يروبس أدا هم عايروا إكليه فانا ديتري ميستكم وني حد فانا على قصة إهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام البخاري كرواية جايسمني ابن عباس كارين رواية من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرباف وني إكليه فانو حديث كربي كمان ابن عباس فدال وني منبر متى هون نباعين حديث كربيه نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيه لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم نصارى عيسى جفانو كدار كلام مريم جفان عيسى مريم جفان دار كلام نا نصارى حد فانا لغتا تبامي هم تمن كله فانا ديتري حد فانا على ندچ فإنما أنا عبده
فإنما أنا عبده فهم كشور تمن كليك فانك الله عليك إله عليك فقولوا تبا من بنيا بناشي عبد الله ورسوله تبا من بناشي تمن كليك فانك الله عليك أدي إله رسولك هم ما كليك فان وربنا فار وداع النبي كليك فان ما تبري كرمك هدفان على بسفانة أمتك هلوري هم متاعك كليك فان منا كربي السجد الأفسوي ذاتك بين كربي دهان إنما سكليك فان متاعك منا كربي كيب كليك فان مدوك ماتيبري كورمغا بايكو ميهم حد فانا على فانتيبه دين افو كلفن حديث قرباني وار مهم منغتاي ولا يستجرينكم الشيطان تيبا ميهم كي مچ الشيطان غدويا نديش شيطان ابدوس ميستكونගේ කන්තත්තෝගේ තෙර වතගෙන් දානි ඒනා ෆෙන්නමුගා මීස්තකුන් එම්ම ශවුගු වෙරිවා දොරතකෝ මීහුන් නෆරත් කුරා දොරතකකොන් ඒක මානේ කි විසහලකන් එන එකි රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ය වර ලෝබි කුරා මිහික්කමුගා වානම ඒනා වන්නම් බේනුවානි ඒ දොරුන් මගුෆරද්දු මට්ටක ඒ බාබුගේ තෙර රසූලන් ලෝබි කුරුමුගේ ඒ මවුදුගේ තෙරෙන් ඒනා මගුෆරද් දාලෙවතෝ ෂයිතෝනා බලා එහෙම රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි හදීස් මිකුරවනි තෙබා මිහුන් හුසියාර වාටේ ෂයිතෝනා තෙබා මිහුන් මච්ච ගදව ගන ෆානති මි බාබුගා සනාකියුමුගේ බාබු එහෙම වරකින ෆාර ෆෙන්නාන අල්කොන මෙන්න රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මායිකුන් හිතුමේ ගොතුම් මිස්තකුන් කොම්මුලේ වරකින කන එකලේ ගෆානා නදුරුබුනේ කලේ ගෆානා කරිය දුආ කුරේ කුරි සමානුගා මිහාරෝ හෙරි රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ ගබරු කොළු රක්කා කුරේෆා බන්දු කුරේෆා වනි මේක කුරීගේ ඛලීෆා තවුගා නෝනි මේක කුරීගේ බයි වෙරිකන් තවුගා الشيخ محمد بن عبد الوهاب كوريغا اتنوغا كوري باي سيتي تا ميانو سغور لي فيغوري ايغوري سيتي تا عثماني خلافه دشوغا اير غولون ايرو غاي ميهوغا تاغتا باي فير فونوا فور سيتي تا كلك فانو ايهم مددن نديفا لي فور سيتي تا زمانو الشيخ محمد بن الوهاب زمانو غاي تشتا نغافا ايغوري واحد تا كيا دي فيبو كليغا فانا اريهم كان كمان نديفا كليغا فانا اريهم كان كمان نديفا එකලේ ෆාන දෙකේ වා ලෝබින් එකලේ ෆාන නුකුරවා කම එකලේ ෆාන හක්කුනවා මින්බරෙන් අදා නුකුරෙවේ එහෙම රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු මා කුරින් ඉර්ෂාද් දෙබ්බා ෆනි ඉන්දාර දෙබ්බා ෆනි තෙබා මිහු යහූදීන් කන්තක් කුරි ගොත නසාරයන් කන්තක් කුරි ගොත තිමන් කලේ ෆාන දෙතර කන්තන් නුකුරච්චේ තිමන් කලේ ෆාන කේ අල්ලාහ්ගේ අලකේ අද රසූලකේ අල්ලාහ්ගේ අලකේ රසූලකේ එවසාලක ඉලාහෙන් නෝනේ හැම ගොත බයි මිහු බයි බිදඅතෝ ගෙතර වෙසබ වදගෙන් දේ رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بكرمගේ තෙරෙilla ඒක තෙරෙන් කලිෆාන් නුෆද්දවා අලොකන්ත කලිෆාන් රිස්පෙක්ට් කුරා ඉදු මීලාදි ෆාහ කුරමා මවුලූද් කියුමා මිකන්තත්තක කී රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ඉර්ෂාද් බාෆා විස් හදීසකන් සාබිත වා කමෙන්නෝ හේ ගරොනතවක සාබිත වා කම කුරිකන් සාබිත වා කන්තත්තකෙන්නෝ එන්නම මිස්තකුන් නියර් රංගලු මිස් මිකන්තත්තක කී රංගල නූන් කන්තත්තකෙක්කම් මි දලීලු මෙසබෙන් රසූල් සාදිස් කුරන් තියදා මෙහුගේ මච්ච ෂයිතෝනා කදවේ ගණය නුදේශේ මිමවදුගා මිකමුගා තිමන් කලේ ගෆානුගේ කන්තත්තකුගා තිමන් කලේ ගෆානා මායිකොන් හිතුම්ගා හිතා එකලේ ගෆාන හැම එකනි මනා කුරවි බුනෙවුන් එකශීගම් වා බහිවස් බොනම් නමස් මිස්තකුන් ඒක හද්දුෆානාලා ගොස්ෆානේ කමට්ටක එකලේ ගෆාන මනා කුරවි අස්සයිදු මිලෆ්සු බේනුන් කුරෝ නම මෙසකලේ ගෆාන හදීස් වස්වතෝගේ බොරි අන සයිදු බ්න ආදම් හදීස් කුරබ්බා තිමන් කලේ ගෆානකේ ආදම්ගේ දරින්ගේ සයිදේ qiyamet dohoga ekade fan hakku bahi bidawa em qiyamet dohoga em mati veri farate gotu Allah subhanahu wa ta'ala ekade fan lawafu kane fan hudu milafsu benu kurwafu ennam smita gamana kurvikibe mistakum kale fan mati veri kurumga haddu fana ala wasfane kamattaka teba mehum shaytana teba mehum mebabu getereng wade magufrad daliya nudeshe teba mehum ge macca gada vegana nudeshe adi hamaya ekko mi hadis wasfulon algon men libe an ibrataki mi مخلوق نستنا كيوم كيمي ورا نركا كمكا اي شيطانا اي مغامغا ميستكم مغفرت دالا فارك شيطانا ميها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله ويهن وسكله غفانا ثنا كيومغا كلفانا مينغنتكن كلفانا صحابي بكلنا دسكد باف ادي انو فرایتكم كينوا
එම සනා කියුමකි මී වරක්ගෙන ෆහරු මිස්තකුම් මගෆර දිගම් දා කමෙන්යි මුස්ලිමුන්ගේ තෙරෙයින් එමිහුන්ගේ තෙරෙන් බය ෆිරුගාතන් ආසක සූෆීනා ෂියයිනා එමිහුන්ගේ මذهب තකුගා එමිහුන්ගේ ඉල්මු වරින් එබ හදා රසූලක වර මති දරජා රසූලක වර මති එමිහුන්ගේ කිබෙන් බරකාන් හාසල් කර එමිහුන්ගේ ගයි මොහරේ දලා එමිහුන්ගේ කුලා ඇති බේන කොක්කෙන් මියතු මුස්ලිමුන්ගේ තෙරෙන් එබ බය මිහුන් සූෆීනා දිස් minum mes bidu awer firqat ka nisbaba mihum barakain hasil kure mi ad rasul saada ge insan ade insan hema mi mativeri kurmaki sana kiyumaki miha anem miha mativeri kurmaki mi warakgina faharuga mihum magufre diganda mawdu ekkam gawati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishad ne devani mi mawdu gati ba mihum ge macca shaytana gadawiya nudesh aden yafaga al-imam al-bukhari rahimahullah ihim bab mita genwani babu ar-rajul ra'in fi ahlihi මීහායකි ඒනාගේ ෆිරහිම් මීහායකි ඒනාගේ අහුළු වෙරින්ගේ බෙලි හිට්ටන් තෙරියාය ඒනායකි මස්සූල් වෙරියාය කුරිගස ආකම වාණ මී කමා ගොලන් හරි හදිස් බස් ෆුලයි කියාෆා ඒ අලු මීහායකි ඒනාගේ සාහිබ් මීහා කන්තත් බලහට්ටා මී කේනාම සුවාල වේ අරායි අරයිබෝග බේනුම් කුරවෙනි අමානා තෙරියාගේ මග මානාගේ බෙලි හිට්ටන් තෙරියාගේ මානාගේ මිහුරියා මානේ එකුලෙවිගෙන් වා ගොත මිබාබු ගල් ඉමාම් අල් බුඛාරි මි لفظ أيس موا حديث بسفل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته مي حديث بسفل تيم مقامك جنوا تيم بابوغا تيم موضوغا هم إن حديث بسفل كم مهم كمتّكا إيه ميتا ديوانا مي حديث بسفل دفعنا جنس فنوني ميتاعا كم آيلا جوا فيرهم ميها كي مانك فير ميها كي أنا أهول ورينجي بالهدون ترياي أمانة ترياي أنا جهني أنا أهول ورين ركعت ركورم එමිහුන් අදබ් වෙරි කුරම් එමිහුන් නම් ඉස්ලාමයේ තහරීම උගන්නාද එමිහුන් තර්බියතු දෙ එමිහුන්ගේ මිකන්තත්තකා මි හුරිහාකමකි ඛියාමෙත් දෝගා වකිවකින් කොම්මේ කමකාමෙ දුගා එනය සුවාල කුරවේනේ කමෙක් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉතාගා බයාම් වද්දවා ෆනි කීත් කුර්ආන ගල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කුරබා ෆනි යා අයියුහල්ලදීන ආමනු ඒ ඊමා විදවිස්තකුන්නේ කු අන්ෆුසකුම් වඅහ්ලීකුම් නාරා තිබාමිහුගේ නෆ්සතක තිබාමිහුගේ අහුලු වරින් නරකෙන් සලාමි කුරාෂ් එම අහුලු වරින්ගේ කන්තා फिर मीहागे जिम्मागे दशुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला लब्बाफनी एई एना मिद क़ियामत दोगा सुवाल वेने कमेगे गोतुगा लब्बाफा वनी बाबा al-imam al-bukhari genwa fami wani huriga wasaqan men genas mitaga kiyafa wa hadis rasulullah hadis kurabani kullukum ra'in tibami hun kore komme mihaki bele hettun teriyeke fa hadis rasul fattawa fani huriha men shamil wa gota وكلكم مسؤول عن رعيته تبامهم كركم ميهكا بلهتم حوالي فواميهم نامد مسؤول وبين سوال وبين فرايتك فالامير راع وهو مسؤول ورميها مسلمون ام بودو ام اس امام ورميها انا كي بلهتم تبيك انا مد سوال كوين والرجل راع فرميها كي بلهتم تبيك وهو مسؤول انا كي එනා මෙද සුවාල කරවේන එනා බෙලෙට්ටුන්ගේ දශකවා මිහුනා මෙද එනා මෙදවා සුවාල කරවේන වල් මර්වතු රායියතුන් අදි අන්හිම් අබිමිහායකි බෙලෙට්ටුන් තෙරියකේ ආලා බයිති සෞජිහා එනාගේ ෆිරිමිහාගේ ගේගේ කන්තත්තෝගේ බෙලෙට්ටුන් තෙරියකේ එයි වහිය මස්ඌලතුන් එනායකි සුවාල වේන මිහකේ අබිමිහායකි වස් අලා වකුල්ලුකුම් රායින් දන්නාෂේ තබාමිහින් කුර කොම්ම මිහකි එයි අනිකාස් hadis waswalge me fahubaga uriha men aam kurabba fani immen nakiwes ei balhattan jihe kantattaken honna faraittake wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi atbamihi kure komme minheki wes miha amihka hawal kure fa wa kantattauga suwal webene mihke adin yefuga al-imam al-bukhari adi tur hadis waswale mi babga genwa fa firmiha eki ei belhettun tirikan enaga huluwen mi hadis wasful riwah kurabba fani Abu Sulaiman Malik bin Huwairith kalifan widal wani qala atayna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam timammen jama'atige zuwanan kole Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihat tatru hadafa imoy wa nahnu shababatun mutaqarabun timannaki zuwanan takike jama'atu ga zuwan takuke in umurega kari kura zuwanan takike al-imam muslim ga riwayatu ga iswani tankole tafsil ko al-imam muslim ga riwayatu ga iswani mutaqaribun fil ilm timam be kalun nakimi ilmu ga ekakwane kaka war kair kura em mustawaye ga level ge baykimo rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaate ge zuwanan takke wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga riya jama'in hadagan de zuwanan takke wa
timan mennaki ilmuga muslim ge riwayat garani ilmuga kairi kurabayke abu daud ge riwayat ga iswani umur ge gotum kairi kurabayke me rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari hatti man be kalon diam ema umur ge gotum wes ilmu ge gotum wes ettara jaage zuwanun kole rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari ham wada gan nawani vidalwani fa aqimna indahu 20 laylatan timan be kalon kale faanu ge arihuga ilmu ge mattaka vihire heda korevime vihire heda korine ehe mitaga libe emme bod faida ekimi zuwanun sahabi be kalon teren zuwan be kalon ilmu hodu mattaka hurisha ugoverika ilmu hodu mattaka hurisha ugover adi be kalon ge ekuveringe gotuga ebe kalon na ivvaruge ilmu huri kudin nota ilmu huri zuwanun ei grahametteren gotuga balumattaka masike kofawaka timan be kalon badaga tin rasulullah sallallahu alaihi wasallam timan be kalon zuwanun ner eruga umru gotunna ilmi gotun kair kura mihunne harmennaki timan be kalon naki adhamaya ikko mitanuga libe ane faida ki ilmu hodu mattaka daturu kurum nota ilmu hodu mattaka hingafa nota masakkataka ekko ekamattaka masakke kurum be kalon badaga tin rasulullah sallallahu alaihi wasallam dini ta'limun genu mattaka adege ituru mi be kalon khassa maikma mitai bay ei ekale be kalon rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziyara ko ekale gfan lalum fenum ge sabun sahabina vegende ebe kalon vidalwani abu sulaiman vidalwani fa aqimna indahu 20 laylatan timam be kalon kale gfan gari hoga vihire heda kurime den vidalwani فظن أننا اشتهينا أهلنا فسألنا عمن تركنا في أهلنا فظن أن اشتهينا أهلنا دين كلام فانو هي كوريه تبان بيكالون ها وهي دوسوي ما مهار بيكالون تبيني بيكالون جه أهلورين كارية داهب بفاي نوتا أهلورين الشاور بفاي نوتا أنا وطن دوك فايما كم ميه كوسينا جه أهلورين ما تين هنداما أنا كدارين أنا كم هنا ما بفاي نامي إكلي فانو هيتن يريه نيكوتا إكلي فان أبو دس إحساس كربا إكلي فان غاريان أنا إهم بيكالون إحساس بداروني إهم هي كربا إكلي فان سؤال كربا فسألنا عمن تركنا في أهلنا دين كلي فان سؤال كرم فتيه تبامي هنتي أي تبامي هم فاتكم بيدو كفاية بابا يبوريه ماما يبوريه ماما كيها بابا ما يبغى فهم يار كيها عمرين كيها عمرك جد وسفاية سؤال كوري أهل ورنا بيهتو دارين يبتي كيها كتاد دارين يبتي بتو بودو وجهتو إكودين كانت تكوداي جاي كود سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنجيلتا إكودين كانت تهوغا ولين جهينة كان كودا كودين تبجي كم غاوانا كي كورا كلي فان سؤال مكورباني إكاي فان سؤال مكورباني إبه كدونغي إحساس تدينه كتومتكا إبه كانون إحساس تا دينه كتومتكا مفدين إكا كونيكا رحمترينا سؤال كورماكي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم نمونا دكوافوا كمان كهينتو جي كانت كهينتو هنني رحمتنا سؤال كورما kita darin tibeto misalkan rahmat teri kadma wajah kineto har kita darin ki hadarin kulli befameto mirangal suwat ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam hude kale fan suwal ko rabba bay faruga mi hunnan hi wani mi emi higga milla kantata kam suwal ko rabbe no rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipaden kantan ko rabbane e gotan onna kam ekkam gabana maka kale fan suwal bi ko rabbani emi hunga hulwerina be maimma fain muskuli haru horjam tankole awahange be du kollen chenata awa dan chenata हमें गुता दरिन नकी हुर्दी कुदी दरिन तक एनगे हुरज कम गावाना मेनगे हितरी कम बड़ बेनुवा ए गुतन खले फान सवाल कुरबानी एहसास त देने गतु मट्टका ए अने मीहागे एहसास त देने गतु मट्टका खले फान सवाल कुरबानी तिमन नमें गे अहुलु वेरिन्ना बेल जेदानो त तिमन नमें अहुलु वेरिन्ना में दुगा दान जेदान कमं ही वेदान ते कने फान den timan namen sual kurviye vihire go mafahuga ahuliveri nabehe gotun sual kurviye din yafuga fa akhbirnahu den timan namen kale fana khabar dine mu timan namen ga ahuliveri nabehe gotun mitadarin tibe ma ba fain tibe nyati be wa kana rafiqan yafuga vidalwani kale fan mifadin kanta kurvi sababu wa kana rafiqan rahiman kale fanu biye ekuweri rahum kura farate kotu kale fan garjangan rahum kurum gatere himene kamenge mihunga hodwer nam suwal kurum ertenge ne na haji jehifa wa kamevis haji jegen wa kamevis ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam
بفدين حديث كربي كليفان راوي بدال وني وكان كليفان ويه رفيقا رحيما رحم كربا فرات غتو قيت قرآن الله تعالى وحي كربني لقد جاءكم رسول من أنفسكم تبامه نفستكم رسولك ويسفيه تبامه كاري عزيز عليه ما عنتم تبامه كم بدوا كنت كليفان بس كنت بدوي تبامه كنت بدوا كنت كليفان بس كنت بدوي حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم تبامهن رانغلو كنت تم هودا دنما فوري هو كليفان مؤمنون رحم كربا فراتك එම රහම් කුරුම් ගෙතරේග හිමෙන එකමෙන් ඒ තිමාගේ මුස්ලිම් අඛාගේ حالතු දෙනගතු එනා කන්තත්තම් හොන්නගො දෙනගතු දෙ මිතාලවනි قال اف حديث كرب ارجعوا الى اهليكم فعلموهم تبامهم غاهلورين كاري الدن داشي فعلموهم دنگ ميهن تمن كلك فان غاريون تي انگنو تي انگنادش تمن كلك فان غاريا أريهم تي انگنو تي انگنادش ومروهم مدي ميهن امر قراشه وصلوا كما رأيتموني أصلي التبامه النماذ كراشة من كلك فانو نماذ كراتي دقتا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى إرشاد دباني ورم مهم كما أي رسول الله صلى الله عليه وسلم نماذ كرباتي دقتا التبامه نماذ كراشة رسول الله صلى الله عليه وسلم نماذ فقهكي كلك فانو فنو مك مچوا كمن كلك فان حديث كرب وهني كلك فان نماذ كراتي فنو نقطة نماذ كرم هم نماذ كرم بني فنو نقطة كلك فان نماذ كراغوي එහෙම නමාදකි මේ එකලෙක ෆාන කුරවාති ෆෙනුන ගොතම් මෙනෝ වේ කොග්ගෙන් සහනවානේ අලුකමෙන් එහෙම රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු හදීස් කුරවානි තිමන් කලෙෆාන නමාද කුරාති ෆෙනුන ගොත තිබාමිහුම් නමාදු කුරාෂේ මියදු mi basfulaki mi hamo ekane be karuna khas wegen wa basfule no kale faan ge faham a emmeha be flo emmeha muslimun nga am wegen wa basfule mi kale faan namaz kurawati fenu no gotan namaz kuro sahabi be karuna kale faan namaz kurawati fenu no goy feni fawan e be kale bani e fenu no gota sida haba e gotan harmina hamayan e basfulata zikr ko debafa hadith takuge sifat ehma miyadu harmina namaz kuro sahawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun sahakon aistawa hadis basfutoga aisawa gotan namaz ko fikam ga wana me kalefan hadis kurawani sallu kama raaitumuni usalli fa idha hadarat as-salatu tabamihum daturek gano tehnu miskam gawani ko namadu wagutu hejjiya falyu'adhdhin ahadukum tabamihum kore ekaku pangi gowashi wal ummukum akbarukum tabamihum kore me bodang hunna miha ko imamakan iskurash එහෙන් අදිස් වස්පුතකන් එබයිගේ ඉමාම කමන් ඉස්කුරුමකි මිතාගේ බාදේ ඉමාම මිහාගේ මතිවරික ඉමාම මිහා කොම්මෙ මිහ කොස් බංගේ ගෝවාමි තෙබා මිහ කරකම ස්මෙක් බංගෝවාෂ එකමකු ඉමාම වජ්ජියාමු තෙබා මිහ කර එම්මෙ බොඩෝ මිහා ඉස්කුරාෂ මිතාගේ රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවා මිබණි එම්මෙ බොඩෝ මිහා ඉස්කුරු නම සෙහෙම් හදීස් වස්පුතකන් එබයිගේ ඉස්කුරන් ජෙහෙනි එම්මෙ රංගල කියවා මිහාක අක්රාකුම් tebam hukure imrangala kiwa mi hamane kit Qur'an imrangala ege mi ko ege maanaya ek kantattan imrangala ege mi haku nota e Qur'an kiyo me kantattan imrangala ege mi hike iskuram waani tebam mi hadis wasfologa me ne tebam huktere me bodo mi haku iskurashi me hadis wasfologa kuri ga esa esa hingajje mitaga me zuwalan takin ilmi gotum wes ed darajage kudin take nota be fulon take ehem vegen kalefan me gotam mita hadis qurabba fa miban ema mi duge mi hadis ta agam men hisabun kurkollan inshallah ten ana duhi kaden hori babatakagen koriyaddan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh